rangkachak hi thil hlu le to ani awangin thil sang sanga manania khovel pum puin rangkachak kan man tam na ber za asom nga ve zet chu thi zungbun le beng be atan man ani tlang puya khovel in do pui ma ka chuan ram tin deuh tho in sumdon ton atana an man ber po rangkachak ni in an nga dan azrin ram hausa le salo te an ni thina tun thleng hian sarkar central bank le mimalten sum vong thatura an da thathi za a somni panga somthum vel po hi rangkachak alani a rangkachak man hi khovel economy a zerin adang lam rang thina international market a chuan rangkachak hi once manga te ania tun hnaya hian dollar sing ni sang thum atanga sing ni sanga per ounce vel ani tlang puya india rama chuan gram som tola khat hian chut ani thung rangkachak hi supply atlema mi in andu atam chuan aman asang thin bok kum sang ni somni panga atanga sang ni somni paruk thleng hian china hi khovela rangkachak lai chuak tam ber ram an nia adota russia ni in australia ten andot bok heng rangkachak te hi khovela lai chuan hun pui ber chu ate dana zerin asang theya ma se lai chu tam lama chuan nevada gold mines usa hi kum sang ni somni paruk thleng pa lian ber turangai animeka hei hian Carolyn Cortez Torquis Rich le Phoenix te ahuam veka he nevada gold mines hi khovela mining company lian pani Barrick Gold Corporation le Newmont Corporation te ta ania Barrick Gold hian za somruk pakhat hi enkol na le na changtu beran ni a Newmont Corporation te hian za somthum pariat vel an enkol thung heng company pani te hian an hun nei sang te khai khom turin kum sang ni som pakwa khan he joint venture hi an dinani an mu chua dan po hi kum sang kha zariat somli pakwa dai to a khan Epner Black Banan Gold Canyon Nevada a rangkachak masaber hi alo mu chua ka Nevada Gold Mine mun pui ber Carrington hi sang kha zakwa somruk pakhat khan Newmont Geologist pani John Livermore le Alan Coopten an mu chuak thung ani Barrick Gold point kum sang ni le panga khan South Arturo deposit tele mun poimo dangte an mu chua bel zelani Nevada mun sanga rangkachak omna gold deposit tam tak hi Carolyn type ti in ming an vua hiala achan chu khovel mun tanga mu zen lo rangkachak vutte takte te an ni wangani Nevada Gold Mines le Kamatsu te chuan partnership thar an neya trak lian tak ton zani somthuma tanga zathum la thei te chu mishing tel lova mania in khal thei tura siam an niya achan po mun hlom le ha thak laya na thok tu te him na tura ti ani he technology hi Nokia le setna te 5G network manga thunun aniya Nevada a hian rangkachak lai chua dan sang lian tak autoclave anti mai temperature sang tak manga rangkachak khir rante rooster le heap leach facilities te a omnuala Torquis Rich anti muna hian thir phurchuana turin conveyor belt thui tak leihnoi atanga chunglam panna an nei tharbok tin Gold Rush project hi project thar Gold Rush mine hi kum sang ni le somni paruk chung hian lian zoka kalpui zel tura ruwa man ania na thok tu mi zanga chuang set lak bel tura ngai ani bok he Nevada a rangkachak lai chuana an khol man lian le ro pui zual chu Kamatsu 90 E5 tak lian ber pol ania Nevada Gold Mines a an man ber pakhatani bok he tak pakhat dungat hian ton zathum chuang apur thei a alen zong hi in lian tak a in asang zo kan soi to angin heng trak te hi driver tel lova mania an tlan kual thei awang hian rangkachak song bol na atan an tha ma rangkachak song bol na hi vut le lung nena in pol ani awangin khiar rannan khol lian tak autoclave an mangna sa lebok he khol hian lungvut chu tuile thil sang nen in polin pressure sang tak le lumna sang tak noya ada
chu ta chuan rang ka chak chu alo sang chuak ta thina ni Carolyn a Nevada Gold Mines a an autoclave khovela lian perpol ani bok tin PNH 400 XPC electric rope solve hi leivung le lung lai chuana tana an man berani a voi khat aswa hian ton za chuang asuak chuak theya trak lian tak tak te kha voi thum voi li aswa hian atikhat thin lei noi le chunglam enfiana drone an mangna sa le a mun hlom le mishing lu theilo na la ya drone mangin tha an la a computer a 3D in an en le thin heng khol lian tak tak te le technology thar mang hian Nevada Gold Mines chuan kum khata rang ka chak tam tak an lai chuak thina kum sang ni le som ni panga chung khan rang ka chak wan mak ta duai ni chuang zat an lai chuaka hei hi khovel pum rang ka chak lai chuak zat atanga chu tin za apanga chuang zat ani a kum sang ni som ni paruk hian rang ka chak wan khat lai chuak nan hian dollar sang khat zathuma tanga sang khat zali vel an sen an in ring ani ma se ashal naman ero a aina sang dai thung rang ka chak an lai chua hi tar thalang angat le gold bars ani ma in song ball phot anga ya rang ka chak lai chua hi door bars a siamim rang ka chak thlir rang tu hne na an thona chuta chuan za asom ko pakua athiang hlimin an siam chuak le a chung rang ka chak thiang hlim sa chu beng lian bullion banks nena emo London le New York a rang ka chak ral na hun pui OTC market a an ral tlang pui thina ni company te hian Nevada sarkar nena kum khat chungin rang ka chak wang hian dollar mak te tuai tam tak chia an chung lu ta kum sang ni le som ni pali ringot kham Nevada a rang ka chak lai chu na hlut na hi dollar billion som ton atlinga khovel puma he mining complex hian na thok tu sing khata tanga sang sari vel zak an chor me kani an lai chu apiang hi an ser nei za zelin an in sem ta thina rang ka chak man asan hian company hlok na hi ale tam takin sang ve thina tin company hian rang ka chak lai chu nan sen so bi an neya rang ka chak man asan hian an sen so ero apanga rengchina wangin hlok na profit margin an ti kha apung hluai thina kum sang ni som ni panga chung khan rang ka chak man za somruk panga vela asan lain berik golser manchu za somruk zet za somruk chuang zatin asang ve thunga newmon poim an free cash flow chu za somnga zatin an ti pun bela hei hi rang ka chak man san wang niau liau ani thung rang ka chak man asan hian company share nei tu te an hloka ma se thil dang lam a om thei chu rang ka chak man atlak niam hlek hian mining company share te hi a aya tam in an tlak niam ve thin thung rang ka chak man sang ma se man ruale an oil man asan ve chuan company hlok na ati niam ve thei thunga kum sang ni som ni paruk analyze te chu danin rang ka chak man hi kumin chung hian dollar sang lia tanga sang ru per ounce in kara a om an ringani Nevada Gold Mines i sarkar nem buaina lian tham tak nei lo ma se an call tu company pahni Barrick Gold le Newmont te kara buaina hi a om ve le zau thina sang ni som ni paruk February tha khan Newmont chuan Barrick Gold ne na notice of default rem na palzut na athona Newmont a hian Barrick an man ruale thok tu te kha amimal project atan arukin aman trom pui angena puwa hei hian Barrick an North American business mimal taka company ran aga siam atum na ati thuan op theya tin Barrick Gold big hian ram pona sarkar nem buaina an nei na sa lebok kum sang ni som ni panga atang khan mali sarkar chuan Barrick an chia an choi tlem le tuk ti in an office an khar saka an mining complex po sarkar en kol na hnuaya lak sakri a Nevada sarkar nen hian in rem lo na lian tham a om lo na a ma se Nevada a net proceeds of mineral tax hi atlom le tuk ti in politician le tlom ngai pol chen khatin ti san an du renga ma se tun thleng hian
mining industry te hian sarkar nen hian in rem na thungin khotlang ta na thil tha atang poisa tam tak an chung lu reng thungani he Nevada gold mines lian le ro pui taka hian che sual na po voi engemozat alo thleng to a apoi ber chu nun na chan hial an om thin hiani mining hi na lo om tak ani awangin safety protocols khau tak an nei renga ma se che sual na ero ala thleng le zeu thin kum sang hi som ni panga October khan gold rush underground mine na thok tu pakhat Jeremy Smoky chu liam tuarin aborala tin kum sang hi le som ni pathum January khan khol an thria lain tuidot apuaka na thok tu pakhat aborala adang pakhat athiam bok kum sang hi som ni pathum February khan na thok tu pakhat Marisa Hill chu atrak khal nen leitnoi fit somruk zata thu ka an tla a aboral zui nga lani kum sang hi som ni November thla po khan bulldozer khartu pakhat chu fit zathum zata sang atangin alir thla a aboral bok Beric Gold in an enkol lai khan pipe lian tak an thak awangin elevator ahlapa na thok tu pani in nun na an lo chan to a mining company lian Beric Gold hi an safety record achiat deu awangin soisel an lo thin le kum sang hi som ni atanga sang hi som ni panga inkar khan an mai sang Nevada le ramdaga mi som ni pakhat zatin nun na an lo chan to ani chu wangin sarkar thu nei tu Mine Safety and Health Administration te chuan Nevada gold mine hi safety rules an palzu ta fanga shremna an pek chang a om thin ani heng che sual na laka hian in Vietnam technology autonomous truck le drone an man na sat pha le bokani na thok tu te him na konga hian Nevada gold mines le an operator Barrick Gold hian sarkar thu nei tu Mine Safety and Health Administration ne na tagin shrem na le poisa an choi jing le a kumtin hian Nevada a an maina hian voi tam tak en fiana an neya kum sang ni som ni pathum le sang ni som ni bari chung khan safety rule palzut fanga shrem ne hi voi za chuang zet an lo dong to ani gold rush mine accident na thok tu boral chung changa khan MSHA chuan Nevada gold mine si training mu mal lo le safety check tok lo ti in an lo thiam lo to a he mi awang hian poisa tam tak an choi pha ani che sual na thlen fo awang hian Nevada gold mine siam technology thar an mang la sa hle a truck khal tu te hi an mut a chua lo en thli thlai tu sensors an da a driver in amit a chin dewemo abut a chua emo chuan khol hian signal a pevat thina truck lian tak te hian an bul hnaya thil dang mihring emo motor dang emo a om chuan an hriat vat theinan radar le sensor an manga atul chuan ma in ading theya mun hlom leinoi thu taka chuan mihring lu ti lovin chunglam atangin joysticks manga khol thunun thei chi an mangna sa lebo Beric Gold hian zero harm policy an neya ma se che sual a thlen fo awang hian sarkar le na thok tu union te chuan an safety culture hi ti mason angai le ti an soi thim kum sang ni som ni paruka phei chuan mining industry ya hian safety rule and thar khau tak an man bel le to ani mining na hi a hlom viau rual hian a hlo ero asang le thung Nevada a rangka chak lai chuan a mun puya na thok tu te hlo le an thiam na te po hi asang le a atlang puyin mining na hi na hlaom ani ang bokin an hlo asang le a hlo sang ber hi tuna hian truck lian le bulldozer khar tu te hian kum khata hian dollar sing sari atanga noi khat chuang noi som chuang te an lo la lut theya tin an hlo tlang pui hemi mining engineer thiam na sang bik nei te chuan kum khat chung hian dollar noi ko atanga noi za som li inkar vel an hlo theya underground miner an ti mai leinoi na thok tu te hian an hlo hi a hlom na muna thok an ni awangin hazard pe an mu thin awangin an hlo asang bik le bo heta thok tur hian thiam na ngai po hi asang le a
trucks operator emo mechanic ni tur chuan high school pol som pani le training big nei angaya amuna training an petlang pui thim bok tin engineer emo geologist ni tur chuan university degree bachelor of science and mining engineer an nei angai thung ti chuan na thok tu zong te hian training lei hnuai le chunglam na ta na him na kong zirtir na an nei vek pok thina an na tho dan kalphunga po hian mining a hian chol holiday awang hle a chu wangin a thok tu te hian kar ni na tho te le kar khat an chol le thina tin nisari an tho a nisari khat yang anga chol la thin te po an om bok ani an na tho na mun a hian an ma ni phak tok le an thei na zona tu ma in tha da lovin na an thoka an pu te a company nei tu te mitlunga an tho angaya demand rang kachak demand asan phei chuan chol mu mal po nei lovin na an thok na sa le thina ni